Merci d'avoir été. On était vraiment focalisé sur le match là, on n'a pas de droit de faire parce qu'on est déjà deuxième. Donc il faut qu'on gagne tous les matchs. Donc c'est mieux pour nous comme ça. Quelle technique enseignée de la gagner des matchs? Ouais, c'était un peu difficile, hein. On a croisé avec l'adversaire, c'était un peu dur avec le soleil là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué le match à 15h. Mais aujourd'hui on a joué à 15h, on a gagné quand même 1-0, donc c'est important pour nous. Ouais, le message c'est qu'on reste solide, et ça c'est notre club. Et on va continuer de vous faire plaisir. Donc on est là vraiment pour vous, Prochain match, on va jouer contre la police. Vous venez vraiment nombreux pour nous soutenir, donc on est là vraiment pour vous. Luvumbu, message pour fans pour les sports. Ouais, ça fait plaisir. Tous les matchs, vous êtes toujours présents pour nous. Merci pour tous les fans. On est là pour vous faire plaisir. Merci. Luvumbu, pourquoi fans donner à Richard? Ouais, c'est toujours comme ça. Aha, wowe wiyanditseho Ruvumbu wani? Aha, kuki mukunda Ruvumbu? Kuki mukunda Ruvumbu? Uyu ni umwami mu kibuga. Abikora kuko bizi ntabwo abikora uyu ntabwo ari ibyo yiga mu mutwe we. Bamwita Kongore, ibyo akora arabizi bana. Inde? Bamwita Kongore, ibyo akora arabizi. Kongore. Ruvumbu yitwa Kongore. None kuki wiyanditseho Ruvumbu? Reba no wowe wamwiyanditseho. Wewe witwa nde? papa wanjye. Wewe witwa nde? Bipope. Wewe witwa? Bipope guturuka Kagugu. Bipope guturuka Kagugu. Aha. Ndi kumwe n'undi mufana wa Rayon Sport. Niki gituma wishima gutya? Niki cyane. None abantu baragutemara barasipora gatsinda. Ibintu byose byari byambaje bagenda. Wewe waturutse hehe? Wewe waturutse? Waturutse Gisagara uje gufana? Ninde mukinnyi wa Rayon ukunda? Kubera iki mwese mukunda Ruvumbu? Tubona ko ibintu byaragiye byane. Iyo Ruvumbu mubona mu kibuga muba? Nukuvuga ngo iyo Ruvumbu ari mu kibuga mwiteguye ko muri butsinda. Ngo turakaririmbo Ruvumbu rero. Imana yakuremye Ruvumbu. Izahore gutinda Ruvumbu. Ruvumbu nziza Ruvumbu. Ndagukunda cyane Ruvumbu. Akora karirimbo wahimbiye Ruvumbu. Aha. Ngiyo rero ni byishimo ahangaha kuri stade Huye. Ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda ikipe y'Amagaju igitego kimwe ku busa. Ni igitego kabisa cyatsinzwe na kapiteni Muhire Keve waje kuba aterekamo igitego cyiza ku cyemezo cye yafashe akaba yashota kabisa. Ubona ko abareyo bishimye. Nawe urishimye uri umureyo sana. Aha urabona ko rero abareyo ahangaha kuri stade barishimye. Ndi kugira ngo nkwereke kabisa stade nziza, stade ya Huye. Ubona ko abareyo bakubwira ati hapa kabisa bitu ni fresh sana kabisa. Ubona ko Amagaju bari bavuze ngo bacukuye ngimva ngo bari buze gushyiramo Rayon Sport, ariko nyine ni football tumbere y'umukino haba hagomba kubaho icyo bita kuryoshya umukinnyi. Abafana bakavuga ni nabyo biryoshya football, nicyo bita football, niwo mupira w'amaguru. Rero nuko nguko biba bimeze cyane. Nge nibereye ahangaha Ihuye, match yo imaze kurangira. Rayon amanota 3 iyongeye ku yandi ku mwanya wa kabiri, bivuze ko
irakomeza uwo mwanya wa kabiri ikawuryamaho kabisa. Rero wowe kabisa udukurikirana muri gahunda zose zigiye zitandukanye, turagukunda cyane kabisa. Wowe wamaze guhitamo gukurikira Akamena Update TV, wowe wanakoze subscribe. Ya Huye, inyuma ya stade ya Huye, Gababareyo inyuma ya stade ya Huye, inyuma ya stade ya Huye, Gababareyo baravuga ati turahatwika mpaka hashire. Abareyo ako kadiho komeza ugacinya gutyo kabisa. Umureyo original. Aha, amazina yawe ubundi wowe nka data. Mureyo ahangara arakubwira ati ngewe nshobora kuba rwose abareye ahanga ubona ko bafite icyo bita morale ju bafite icyo bita morale ju. Ngaho rero inyuma ya stade Huye,